reka daka ngaho bugeze kure cyane gusa kubera ko umunezero wari hariya ni igitangaza waza ubona ukuntu nyarwa uzi ukuntu nyarwa yirutse hariya yirutse ava hariya ameshe nk'iri noneho turashize nakariki n'abantu yari ari havuye aje gufata ipende ndavuga ati uwacu abaye nzabakiza hari ico imana yaramanutse iravuga ngo titititi ari umugabo ejo twaganira hariya haravuze hari umugabo ejo twaganira takunda imana yatanze inembwe kera ibwira abanyamurenge ngo mbahaye iminembwe ho plateau muzohatura muzubaka amazu y'imiturirwa muzahubaka haba iwanyu n'ubwizi intambara zihari amasezerano kuva muri za 60 cyane imana ikimara guheza abanyamurenge ho plateau cyagihe cya murere yaraje kandi biba nk'ibi ngira ngo ico kiganiro tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru n'ibiganiro dukorera hano kuri Tawarane kuri The King TV. Nimba wowe ari ubwa mbere utubonye cyangwa se nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ano macano ushobora gukora subscribe no gukora share comment kugira ngo ibiganiro byacu bizageho bibagereraho igihe. Reka dusuhuze intare n'amadubu mwese aho muherereye tukuri tubifurije umugisha w'Imana n'ineza no kurama ndetse no kubona intsinzi kandi intsinzi nziza ni intsinzi muhawe n'abakurambere bacu n'abababanjirije ndetse n'Imana Nyagasani Rurema ndetse n'umugisha uva ku bavyeyi banyu kubwo muri gukora ubutwari muri gukora nta bugwari muri gukora ahubwo muri gukora ubutwari tudashobora twebwe kusobanura ariko turabizirikana kandi nukuri tubihesheje umugisha. Uraho neza The King? Uraho neza bwana munyamakuru uriho neza? Ndaho ndakomeye ngo bimeze bite? Ko biragenda bidufata cyane. Yinjiza mu makuru? Okay. Noneho ni ukuvuga ngo muri ano masaha turi kuvuga aho nyuma yuko Mikenke ifashwe natwe no yambera afashwe gwitsa nguko irafatwa baruti irafatwa Kwezera irafatwa kwa Murima umuvugizi wa Twirwana cyangwa se MRDP ariwe Afande Rugabo yavuze yuko nta ngabo zirimo hariya gusa amakuru twakire nuko nta ngabo ya FARDC abarundi bari hariya. Abarundi ahantu bari mu kigo ca gisirikare kiri ahantu hitwa Mushimbaki nefo za Baraka ariko kuzamuka gutya kuko baramanika amaboko. Andi makuru sasa tugezeho ngira ngo yabaye ninjoro nibwo umwanzi yabashije kuva muri Gipupu. Byagenze gutya rero bakimara gukwitwa muri Mikenke hariho bumwe bwambutse Rwerera burahunga buca za Kigazura buragenda bugera za Gipupu. Gipupu niyo mihana y'ababembe hara nta munyamurenge utuye mu Gipupu ntawe niyo zakoresha. Nukuvuga ngo bamaze kwambuka bagera hariya noneho batekereza yuko bari bavuze yuko hari amakuru biri kuvugwa yuko ngo FARDC ni coalition bari kumwe ngo bari kwitegura kugira ngo bazongere kandi batere Minembwe ndetse na za Mikenke. Umusaza Sematamara rero aravuga ngo uyu utuntu turi hano hafi ya umuntu mpanumva bazanga uruntu mpanumva hano mukuburi baragendagira mu Gipupu barakubita ariko umusare ngo bwaranirukanyije bwo bagitangira gutya ngo bwamabuhungu bakihagera ariko abashefu b'ababembe baricaye baravuga uku bimeze uku turatewe natwe tuzagira ibibazo hano mutuzanisha numwe mureke twicaze abana basirikare batuvemo twebwe nta kibazo dufitanye nabo barababwira bashaka nko kwanga amaduwa araza kwita umwanzi ababembe batuye hano baratekanye nukuvuga ngo agace kose Mikenke ubu ngubu Mikenke kiraragirwa za Mikarati inka ko zirasura ibintu ni sawa ubwatsi buragera iriya ubundi harasanzwe hari ica ariko ngo hari ubwahungiye muri za ngo bashatse guhungira forêt equatoriale barabwira ati nimujayo muranikwa kubera inzara bashobora kutajayo ariko amakuru neza gutya neza ariko tukandagiyeho muri uno mugoroba nuko Gipupu yabayeto iri imbere rwose nuko nta hantu umwanzi na hamwe harembo na rimwe ashobora kwinjiramo ngo afawo ubu nyine ni ukuvuga ngo ho plateau yose tushobora kuvuga yuko
riri imbere riri kuri isi yose kubera ko plateau okay ni nk'ari yose twovuga kubera ko yeah, turebye kuko hari muri Mwenga urebye kuko n'indondo nta sinzi indondo y'umwanzi yarakubiswe yarahunze andi makuru rero kana munyamakuru ejo tugira guwuritse tubona igisirimba kuva naba nabonye Kaniki avuze ipeto kurusha ikinimba kirusha cyaho imbebara kera twagaza ngo ni kinimba tumuce ako noneho wokwica hanze kaza ngo tumuce reka tutavuga kundi bwana tumuce gusa amakuru ahari aho nuko abayobozi ibaze kubona Moise Nyaruga bari gusirimba ibaze kubona Dr Fred Kaniki waheshimiwa umusirikare umwana watwirwana ari kuvuza ipenda nayo yari bahereza hano cuku arari kubita nukuvuga ngo umuturage wahari naratanga umunezero nutagira umunezero n'umunebwe wa wundi uzi umwana inzoga n'itabi uvuga kuri za ruga hari oyaye hariya umunezero wa hariya kurya umunezero ni mwiza natangaye umunezero n'ibyishimo ni ibintu byiza kandi ni ibintu bizotuma uriya munezero niyo mpamvu umuntu ari gutanga kisadaka ngaho bugeze kure cyane gusa kubera ko umunezero wari hariya ni igitangaza wazubona ukuntu Nyarugabo yirutse hariya yirutse ava nk'ahariya ameshe kiri noneho turashize na Kaniki n'abantu yari ahavuye aje gufata ipenda ndavuga tuwacu abaye nzabakiza hari ico Imana yaramanutse iravuga ngo pipipiti ari umugabo ejo twaganira hariya haravuze hari umugabo ejo twaganira takuri Imana yatanze inembwe kera ibwira abanyamurenge ngo mbahaye iminembwe ho plateau muzohatura muzubaka amazu y'imiturirwa muzahubaka haba iwanyu n'ubwizi ntambara zihari amasezerano kuva muri za 60 Imana ikimara guheza abanyamurenge ho plateau cyagihe cya murere yaraje kandi biba nk'ibi ngira ngo ico cyane twaragikoze kuri The King ese ni wangiye twaragikoze no kuvuga ngo murere yaraje inka zose irazirya nk'uko izi zose zashize bica abanyamurenge bari barahunze bamwe baja mu mushasha abandi bagira gute bariteranya abanyamurenge benshi barapfuye abatarishwe n'umwanzi bishwe n'indwara na za macinya n'ibiki ariko Imana yongera kandi kubahereza irarema muri za 64 Imana izirema kugeza ejo bundi intambara ritaraba muri iri jambo nayo intararyumva Imana izirema Imana bazaga ngo yaremye cage ca Adamu na Eva cage ca kera irema ibihe bikabaho Imana nubiracarema Imana izirema ikarema ibindi bintu bikaza ari bishasha ikarema ahantu hakubakwa hakibagirana nyine ntawuzi upfusha wiwe ngo amwibagirwe ariko azamubika ahantu ariko tukabaho mu buzima bwiza buryoshe bwo kwibagirwa yuko twigeze bwana Eric nkibutse kano kantu nje nzaganira nimba uzubona dukunda kuganiriza abasaza nyine hari umusaza wigeze kumbwira arambwira ngo iyo ntambara ntibumvaga yuko ari amahoro azongera akaba yego ariko ngirangije kurangira Imana yarababwiye ngo izabaha amahoro babeho bari mu mahoro yandi asendereye ngira ngo abantu bose bari kudukurikirana hano kuri Tawala TV benshi baraye ku misozi yo muri Kongo wageraga ku musozi ugakomeza ukaryama umuragaza agatambuka ntagira ikintu wikanga uzi kutagaza wikanga wagaza ubati ntiwagaza wikanga umuntu ahubwo wagaza uvuga ngo impyisi wenda niyo no kwikanga wenda impyisi nayo impyisi ntizegera ahantu hari abantu uzi ko njye nibuka ari igihe rimwe twize kuja mu kiraro twari abana bato tujyanye uko kuninka iyo muri gusuhura hari igihe mugera ahantu inka zikaruha ukaryama ku misozi zikabyagira mukaryama mwese mugaca mu gitondo zikaruhuka mukabona gukomeza urugendo ibaze ko iwacu mwaryamaga ku musozi bro ibi bintu nje narabibonye ndetse n'abandi dukurikiye barabizi mukarara ku musozi utikanga ngo hari umuntu uza no turashize urumva n'ahandi umuntu yaza akanagera n'ahantu muri akaza akabaza ngo ese wenda ari uwaho hafi akabaza se murashaka tubafungurire yaba n'umufera n'umubiri aratse muze tugende mubanze muri yega mubone kugaruka mukomeze isafari ayo mahoro yabaga iwacu azongera abeho noneho ari miterambere arimo
kugira noneho ku buryo abana bazaba bari kwiga neza, bari kwiga mu mashuri meza. hari Minembwe hazabaho airport ikomeye. Hariya agomba kuba urwibutso, ndetse hakabaho aho bazoza baza gusura, baze barebe imisozi, barebe n'ibintu. Hari n'ibindi bintu bigomba kuba hariya. Ntubona hariya hagomba kuba amashuri, urabona nk'amashuri y'Abanyamerika Green Hills, Green Hills. Hagomba kuba ibigo bikomeye, hakaba inganda zikomeye, abanyamurenge bakiteza imbere. Oya, ibyo byo munyamakuru bizahaba, ariko icyo dushima nuko ejo twabonye umunezero w'abayobozi bari basuye, bari bagiye kira niki. Biriya ni ukwerekana ko ubuyobozi bwegereye abaturage, ubuyobozi bwari bwagiye guhumuriza. Reba bariya bose, Kanyiki, Kanyuki, Nyarugabo, za Mungu n'abandi barimo, amafande menshi yararimo, n'abandi bagabo benshi bari barimo bakuriki. Bariya bose bagiye hariya ari ukugira ngo baje kwihanganisha, yewe no kubabwira yuko babasezeranyije yuko babwira yuko amazu yose yasenywe agomba kubakwa. Barabibasenyera ngo vubaha, kandi bakimara kuhagera hari ikintu twibagiwe, ibiciro byose kuva kuri 90 ikagera kuri 30. umunyu uguraga 90, ubu kuragura 30. ndetse hari n'amakuru ari kuvuga ko bigiye kongera kumanuka kandi. Oya, bishobora kumanuka kubera ko inzira niboneka neza, bigomba kumanuka bikaja mu buryo ingendo zagiye. amavuta yari $70, isukari 70 tuyashire mu mashiringi hano turi. Buriya ndatekereza ko muri East Africa currency ikomeye cyane ni Kenya. Bafite amafaranga aremereye cyane, kuko igihumbi cya hano ni $9,000 by'u Rwanda. Ubyaruriye jewe ejo umuntu yanyohereje $8,000 zo mu Rwanda. $8,000 uzayo baje ari 6,500. Thank you. Ni ukuvuga ngo 6,500 ngahibaza. Ni ukuvuga ngo umva ayi Rwanda ubu nyine. Oya, dutekereze ubu nyine yari hano ari ukuntu aremereye kurusha none ayi Rwanda. Dutekereze none ubu nyine bro, sibyo? Nubwo ubu ngubu twebwe hano turi wenda hari abantu bapagasa akabona twe dufaranga. Ibaze bavuze ngo umunyu ni $9 cyangwa 10. Umunyu, ikiro cy'umunyu mu nzu mutakijya n'ukwezi kikaba kiri bunganya hafi n'akabenisida. Ahubwo 9,000 hari abantu bari mu nzu 9,000 kandi nziza. None urumva ni ukuvuga ngo ikintu kimwe tugomba kuvuga kandi tugomba ni umuntu udashima twirwaneho biriya bintu. Oya ayi shari hari umutipe umwe uretse kubakubita nyine aho ndi batangaje umuntu wo kwitambika twirwaneho. Oya yereka nkubwiza ukuri, niyo mpamvu mpanza nkubwira ngo bafite umuvumo kandi nta mahirwe bafite mu buzima bwabo. Nibatareka ngo bagaruke biyunge n'abandi basaba amahoro, kubera ko nimba haragunda mbona azahita ngo ni gisaro kuri Twitter, kuko si gisaro uriya ntiyoja ko numu entity ntago yaje, ariko nundi ngo ni gisaro, ariko byo byose azavuga ko ari mwene wabo. Ni ukuvuga ngo azayandika buri gihe ahatukana, kandi atuka twirwaneho, agatuka na Sematama, agatuka n'abandi bakanyiki bose. Iyo ndebza ku gahungu k'agapfu, nareba ku gahungu k'imbwa iri aho ngaho ibintu kahakandika, ni ukuri si ukukubesha umuvumo muriho. Azama afite ishari, afite umujinya. Hari ibintu byinshi tuzi hari ibintu byinshi tuzi tubitse, tuzobivugira iwacu. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe bwana munyamakuru, tuzobivugira iwacu, batangire basaba imbabazi. Kandi umuntu wese uzi ngo ari muri umuntu wese uzi ngo yishoye muri bino bintu, birashoboka cyane yuko umuntu ashobora kuja mu bintu atazi, kandi birashoboka cyane yuko bamwe bagiye babijanwamo ngo bafite abayobozi muri leta. Urugendo naba mfite nka data wacu muri leta, nkavuga ngo sinoje inyuma ya data wacu. Nimba data wacu yarayobye, naje n'inyuma y'ubwoko, nubwo yaba gutamika gutya. Reka nkubwire bwana munyamakuru, navuze never. Banaho majority hano ubona bari hano bamwe tuziranye,
bazagendera kuri umwe ngo aba ni inshakarafu ababa hano buno ushaka ngo ni majoro generale ngo ministre ntitubivuze ariko turabazi bari hano ariko icyo nshatse kubwira ni iki Minembwe yarafashwe indonde twarayifashe icyo hagati n'ubundi dusanzwe tukigira icoka nkumva point zero ahantu hari intuzeye noneho niho rogarde tuza tureba oya ntubona tutugara ntubona tutugara reka tubatega iminsi sibyo babanze bareke Fiz na Baraka bivemo bazoja nibamara barebe uburyo iterambere rigiye kuba iwacu sibyo Uvira ibiri mu maboko meza no kuvuga ngo uhereye Bukavu ukaza ukagera Uvira ukagera Fizi hari agagomba kubanza gusenywa Baraka ivyo zo mu vyemere na Uvira ni ibintu mpanuriye hano kuranywa neza hanura n'ubundi niwe CEO ibintu mvuge hano muzobibona Baraka na Fizi hazaka umuriro be n'umwe mutarabona umuriro wiki hazovuga urufaye kandi barahunze nije bikubwiye Uvira izaka umuriro amazu ya Uvira zosenkwa bazozakubita ibombe uzi impamvu nkubwire abarundi bazoshaka uburyo bashaka gutera Minembwe banza wumve bazoshaka uburyo bahagurutsa indege n'ibiki bashaka uburyo barase mbese za point zero sibyo kugira ngo barase imisozi uranyumva neza baharase kugira ngo birukane ingabo zongere zizamuke amadubu nayo azamarasa i Burundi arase na Uvira ntibishoboka yuko ibyo bazabikora yishimiye yotera ruguru afite ubushobozi se ikindi ndashimiye natagufinda buretse gateye hano hakurya Uvira za gafinda uburebe Bujumbura gute none urumva arabizi ko hari amaduba ari haryana azoherezaga ingabo ziwe zize muri Uvira zishaka uburyo zizamuka barwana noneho ubajana Uvira bari imbere man izotwikwa gutya niba shaka kwirwaniramo niyo mpamvu nkubwira ngo bazoshaka kwirwaniramo bayitwike na Fizi naho nuko hareta kicasa n'u Burundi bazarwanira ego ntuzi gisegete n'impfubutse uzoreba bano bagabo ko ari babiri bitwa turahubuka umunyamakuru rero nkubwiye sibyo ntubona ikintu kimwe gisa giteye ikibazo kimwe gusa n'igihe rubanda cyangwa se umwanzi ari gukoresha inzira zose hasi no hejuru sibyo none urashaka kumbwira ko twirwaneho ibonishije mu buryo se batari kureba ibya kijyambere niba mpangubwira ngo thank you mu gihe rero reka nkubwire sasa bize niyo mpamvu nzi yuko tunganya imbaraga cyangwa se natsinzwe sibyo hari uburyo ngomba kugendaho kugira ngo bitaza kwangirika ukagenda ukinjira no mu cyumba urumva kera muri saro wahankuye ejo bundi watanze ubwo rugero uravuga ngo muri saro iyo umuntu muri saro ngo umaze iminsi 2 kwinjira mu cyumba sibyo ni ukuvuga ngo nimba umuntu aje akagusanga muri saro akagukubita no mu cyumba ahagukubitira cyane sibyo ni ukuvuga ngo nimba point zero barakubiswe rwitsa nguko bagakubitwa Mikenge bagakubitwa Gipupu barakubiswe kwa Murima bakubiswe Fizi na Baraka ibo ntabahari benshi barahunze ubonye amabato ejo bundi yambukije abasirikare ibihumbi n'ibihumbi baje za Katanga kandi si Katanga gusa ko uwanyuma ashobora kuba ari kugera za Equateur cyangwa se za Kinshasa bare impamvu bari gucika bari no guhunga nuko leta ya Kongo imaze igihe idahemba abasirikare ndetse na leta y'u Burundi kubera iyo mpamvu rero bamwe bari gucika abarundi benshi bari gucika uriya mugabo bazamugarika abarundi bazamwimarira bonyine ari kumarisha abana gusa icyo twosaba leta abarundi abaturage mubwire perezida wanyu areke kumarisha abaturage b'abarundi abanyagihugu b'abarundi
baja gupfira ubusa ko barapfira ku nyungu ziwe ntibaba bapfira ku nyungu z'igihugu cy'u Burundi. Tubabwire n'abandi ko leta ya Kongo irebe Gisegeti hari umukongomani we yavuze ko nyimko baduru mushike Gisegeti mufate Gisegeti ari we mufata naho abandi muhamu ushaka kurwana nabo AFC M23 nta kibazo. Gisegeti ni ufite ikibazo ni uri kwicisha abanyekongo iwe karaja kwinywera wiskiriya namwe muhamu marana taco muhamu rwana naho aravuga ngo nta munsi numwe kuva kuva ku ntambara za kera nta munsi mwebwe nyinyi Katanyamana ntuzeye mwigeze mutsinda AFC ama mupige banyamurenge kila siku banaba barabakubita iza gumino zarabakubise twirwa neraza irabakubita. Aravuga ngo nta munsi numwe mwigeze mukubita mwebwe ntuzeye wazalendo mayi nta munsi yakutumba yigeza kubita abanyamurenge iteka barabakubise. Rero icyo nababwiye nuko mwobireka mukinga n'abandi mukaba bamwe kuko muri bamwe. So rero reka turangiza amakuru yacu cyangwa se n'ibiganiro byacu tubabwira ngo murakoze kudukurikirana kandi no kudushigikira mukomeze gukora subscribe no gukora share comment kugira ngo ibiganiro byacu bibakagaruka ndetse turaza kubakurikirana amakuru neza turebe uko byifashe mu tundi n'utundi ndetse tubabwira amakuru yandakurikira cyane. Asante sana Bwana King. Yes.